Kao što znamo, baka Prase se već duži period proziva sa Luxom 27. Sve to ide onako usputno, bez potpunog fokusa na to. Traje to i nekoliko sedmica, zbog čega je bilo raznih prozivki. Zbog toga je na red prozivanja u jednom momentu došla i djevojka Luxa 27. Znamo da kada baka upali vrijeđalicu, to ide vrlo oštro i bez jedne dlake na jeziku. Nakon što je isprozivao Luxovu djevojku, jednom dijelu njegove publike to se nije svidjelo. Dobio je zamjerke jer proziva njegovu djevojku koja ne igra nikakvu ulogu u njihovoj drami. Kakav je odgovor na to imao baka Prase, poslušajte u nastavku videa. Zar nije glupo da prozivaš ribu koja ti ništa nije uradila zato što se napušaš sa likom koje koristi za klipove? Pa mislim, moguće da je glupo, ali brate, ne radim ja samo pametne stvari, moram priznam. Nisam najpametnije postupao uvek, ali jebi ga, moramo da handlujemo. A i on je došao, brate, prozivao moju ribu, tako da sad nema, skidamo rukavice, možemo da se napušamo kako hoćeš. Došao i zapušavao moju ribu, samo ja mogu njegovu utegu i to je to. Samo što, brate, on lik fejkovao veritbu, razumeš, what the fuck, ja ne znam šta radi, brate, čovjek idiot. Fejkovao veritbu da ispromojiše giveaway. Sljedeći tevra fejkovat će trudnoću, kao, znaš, pozove mi od drugara dete da dobije lajkove i onda kao, poklanjam, brate, pelene. Kao što ste mogli čuti, baka nekada prizna da je pretjerao. Prizna svoje pojedine greške i, kako on to kaže, ne radi baš uvijek sve pametno. Međutim, svjesni smo da su to samo djelići drame, a da nikada ne bi dozvolio sebi poraz u cjelokupnoj drami. Gledaoci su zabrinuti za njegovu sigurnost, jer druga strana opominje na opasna poznanstva. Da li će ova drama imati standardno najobičniji rasplet ili će ipak nešto ozbiljno da se desi? Vaše mišljenje o tome napišite u komentarima ispod. Do sljedeće reportaže imate pozdrav od Nedatora. Ćao!